Kinongilam kabalang Presbyterian Synod sepngi hakanyo trek unai tung sasisin ki khot ki wer ye ki khna ki samla bat ki balahe lasan sha ka mare thong bajinga shipau kilometer kabanlong ha ka artrek unai lar namadan pulo ha ka por sanchiteng min step kani ka de sin ka bakhat saw ba ka Synod sepngi kalasdang ya ka mare thong shillong house nem arhajar khat ar Chairman ka Organizing Committee Reverend Pastor SC Dingan ulapin bana yakani kamare thong en pelong ha ka kerteng jong ka Agency for Sustainable Development Initiative Shillong 10 kilometers run arhajar arpusan kijing thmu bakong san jong kani kamare thong kilong ban pen priang ye ka khobor shapang ka jing kordor ka men sim bat ka met jing kibreu ki badon kijing duna ki khot met ki bangi dei ban buram bat nyokor kumbalong ki wei pat ki para breu ha ki imlang salang ha ka juk kapor ban pen mi pisa na ka benta ki project ki ba ka Synod sepngi kalasdang ban kentiu bat yarap ikitu ki baduna ha ki khot met Reverend Pastor Dingan ulabatai labenta lai thup kinong yamare kat kum kirta jongki ya kinong job and I busket halak jong ka thup ban shimenta hakani kamare thong Shillong 10 kilometers arjar arpusan kandon ka by registration da ka online kat kum ka thup jong kirta ki bakwa ban shimenta lapalaj e ka by registration da ka benta ki tu ki bron jingduna ha ki khot met lapin bana Reverend Pastor Dingan Piki media bosan kiba lapannya perangkat lambatkan social economic life development department juga kasih janjian Presbyterian Synod ini lembaga Agency for Sustainable Development Initiatives hakaba ini belum yang jaga Shillong Run 10K 2025 Kaka arteri negos arjara usan kapan sedang nadu kapor sanchiteng na parking lot pulo. Kini ka run kejongi ni ya trailang rengkat ro baka social welfare department jongka government of Melia. Bat nagalian kejongi ka RSDI di dapat pau ya kemensim jong sumu ya ka social welfare department jangka government Mekilia kapal Aisyah yang kecil kersan kurang menjadi senang apa ni berlong ya kenikaran kejongi. Ketim juga kenikaran kejongi kalau run with different abilities. Tidak nak ahli kecilmu, kawai kalau ban bersoku ia kecilnya ban kecil orang katror kiberiu badan jenaki khidmat. Kapal tadi ban penifan ia project kiba kasinan kelaseng nak benda kiberiu kiba dan jenah khidmat kata Mairang Widya Judi Inclusive Secondary School Mairang nangta kawai pat ke community based rehabilitation sedang kepada kampung Mairang ni pat kawai pat kedeka Reverend America School for Disabled mulai kini ki kawai teli ki senam kiba ni melak long ke pemut bana di senam artiar kawai Laitang hagi likely isnam ki bangi mission lalak dan long kade isnam arpo wei batapa kade kapor jongka covid di ke impact jongka dalam ke bakra ngiyo iru ya ka acceptance la dalam ka balang bat kunjuru haka imlang kasalang bat kinungi simenta hari de ka ran ro kalong ki bat hamha nadu ki barit nadu ki kena bat kunjuru hadu ki balarang baru kunjuru ini naga benda ki senior kebomot bakade ka 10K nadu na parking lot polo ground Laumali community hall Jayau Lumpulon Jayau Saint Joseph Jayau Chapel Road Jayau Peden Resantia Waindo Umsatsun GS Road Kendailan DC Office Rajkapan Barit Point Monkey Point dan Kitty Point Don Bosco Square Shillong College Shillong Commerce PGT College BK Bajaria School, Fort Furlong, Polo Bazar, Bat Sapoy na parking lot Polo. Di nakabenta kaleti nakabenta ni karut nakabenta ki bahapo kasan senang bat nakabenta ki beriu ki beron jinar khidmat dalong. Nadu parking lot hadu kendailan kilo baju karut nantu pade nakabenta joki ki no sya Pegasus hotel Polo Tower nanta berpoy Apollo.
lot kata kalong arut di kikusnam kilong ni ngilak kiu mendaw senang atau beda bata cash price kindon ru ki cash price ki prepare ya ki nongjab bat nsam ru ki medal shikin mission mendaw oro ki balakan pendan ya ke cimare rengkat ke i certificate ya ka pamiki kin supri kino ngilak persang bat penhe ya ka price money kenang ban kring ya ki nong mare da ka ba ngilapu ya ka kategori da do khapra haru lai posan kandai pun ke open kategori yang disenram bagi kendai pada price kalong ya bawan nepom kalong first position kandai santusan saja second position kandai lifesan saja but third position kandai arposan saja kapa ya kiwi ki kategori ke price kalong first position riu hajar second position kalong 1,000 but third position kandai lah hajar di nangka kapar pada kandon ka constellation price naga benta ki bejok nado basau ado banyo position tang ye kini ki kategori aro hapo khatsan senam khatsan ado khatra senam khatra ado life san senam bagi kibreu ki badan juna ki khatmat naga benta ki wei pat ki kategori in ai tang ki bawan first second but third position di nang dapat dia sekawai kebalai kedai medal dan ai medal syabaro kinong mare di balapan hendak ya kejeng mare registration di ngimdon ke offline registration tang ke online registration but kinu ki badan kejeng temu ban simenta kilapan register dan ni ban perung ya di lemba ke online ya ke kilapan visit ke website ke ingin sai ke link buat kumjurut nak website kejongi ketika www.fsti.org Shillong Run 2025. Tim day yang tak tahu kenikaran kejongi ngilang ya trailang berkat lu pada Run India di kala kamha ketika senang di kabar ketika registration fee kat kumki kedang di nakabenta kejeng shine kalau bumi kikedan atau bayar registration kalau bumi harum hapo khatsan senam kalau yakibana po celah kalau lai spa dengan atau benda kendai bersyurang di kinong isi mentah kiba nabar pada kalau saus spa dengan atau benda kendai bersyurang di nangka ada benda khatsan hadu khatra senam pada kibadai na po celah kedai saus spa dengan bagi kiba nabar celah pada kedai san spa dengan di khatra do lai posan senam pada kideki open kategori ke bangi ibu bat kalong praspat tengah naga benda syurang bat kendai kibana po kajela bat syabar dong jela pada de 1,000 tengah di kini ki kategori pada lai posan hadu soposan hadu sanposan hadu druposan bat druposan seneng pada kador kategori kalong handripo Andrew Spa dekat Andre naga benda kinong isi mentah kita nabar coba celah pada kilong New Spa dekat di naga benda kibriu kibadan jinan hakit khatmat endon tang ar kategori kata hapo kakatsan senam junior bat kakatsan senam seneng bat naga benda joki endon kan marsiu ya kabai registration along free entry naga benda joki di HS number labu deki dimenship bat kadarik ban temput jaga registration kalong haka aku praterik tung Julai arhajar arhau sang employ video aswa yaki disya de jaga ta pada kelapan kolek na office kejongi kato kat ni kejeng putha pada ya baru kinong isi mentah kidai ban kong ya ka chest number kinong isi mentah kidai ban cross ya baru di checkpoint nanta unrecord ya ka chest number ya baru kinong isi mentah kinong isi mentah kita fail ban cross di checkpoint and shutway kinong isi mentah kita ban wanra ya ka bot certificate kat kumpi kategori kejoki kibriu badan juna haki format kita ban wanra ya ka disability certificate nangka kandon ka marking man ka kilometer nama kata ni kerpat banyawan pada sim mentah hakane ka Shillong Run 10K 2025 fungsi benta berkesan di paraman sim kepada jena hagi khatmat nak baru nyimpan datip hagi dirul di hagi tu di asnam laisnam do ada khatway khat lain kumba ki poi kumba
arjar sene ki bayo poi lewat ada tu gopor nila shifting bayo bandon ka stapit ro tu gopor de nagalian ga jongi ro ngila long aware ka dendrai hakini ki kindiat sinam pade kumur pa namar ba ngila penom ni karan ga jongi kum ka profesional ki kinong simenta kumur pa hambun kumur pa kindai kapden jong ka sanspa do usia jari de lomba kadat au jongki nong simenta te hadu ini kismi kedang biang a ya kini karon ka jongi ai.org lani pun hakini ki namba pranyong sansau sana briu nang da prakandai nyong sau nyong briu wei san praha nang da pade kendai sau lai tulisan san nyong a di baru Indonesia mana itso ha paman sim ki bib number but tickets nak office jom kasih janjian Presbyterian Sekni kepada mission kampung ajan ke school PGP Girls Higher Secondary School akan live hui tarik Julai buat si tarik Agustus akan absen nadu kapor katwe beje menstep ado san beje janmen